وان پنی کوری وان پنی خاندارنی وان پنین گرکن بٲژن کس چھ سانین گرن من ونکن ذکر کران قرآن چھنا سارنی گرن من تلا میانی کنچو باللہ میانیو جوانو کس چھ اس من قرآن پاک تلاوت کران کس چھ اس من قرآن پاک پرن دب قرآن چھ گرن من مگر پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے تاجدارنا فرمو زمان واجی قرآن کی ورقیت روزن قرآن لکھائی روز کنی یہ کھاڑ پروردگار پانس نہیں واپس میانی رب کیا جدو بنت قرآنس روز نہیں یہ منش کیا یہ پرنی نہیں یہ قرآن ات قرآن ازی قیامت کی دو زبان یہ قرآن دی گوائی چت میں متعلق بس میانی ربا بکمن گرن منسترو تھس بکمن گرن منسترو تھس یہ محسولی وجد موبائلن پھاش دیوان ٹی وی سکرینن پھاش دیوان مگر بجوزوز اچھل بس بیڑا آسن بجوزوز امسی لڑی آسن اللہ اللہ مگر میں کن نوزوس نکان یمن میانی خدای میں نوزوس نکان تلاوت کرن وولی میں نوزوس نکان پرن وولی میانی بزرگا اگر نوان قرآن اتت تچی کے تل تیزن قرآن مجید اتس کے دلن پانینی انگ جوزیات قرآن اس پھیرناوا یہوانی قیامت کی دو ربا میں سوسوی نو وطان کے مگر تل تیوسوی چھری انگ جی میں پیڑ پھیرناوا یہ دے پیس میانی رب یمت نیتن جہنمس اجوس وحید یوہی بزرگ اس میں سلیویتت پنی انپڑ زبان مزجوز پھر دیوا پران ہوسن کے مگر پھروز دیوا ورک اس پھرا یم قرآن زانن پرن تم اسم پران کے یمن قرآن وطان اس تم اسم پران کے ربا یمت ندن جہنمس قرآن بین اہد خاطر شفاعت گزری پڑھتے قرآن پڑھتے اس لئے دنیا اس لئے دنیا چن کامین پد دپن اسیش مومن تر اسیش کامیاب رب کرن بیان الذین هم عن اللغو معرضون دپن مومنہ گئی تیمائی کامیابا چی تیمائی یم زبانن پنن چی کیا کرن الذین هم للزکاة فاعلون رب کرن بیان مومن چی تیم یم مالس چی پانے کیا کڑا زکاة کڑا یمن چون پیما ونن تو ہی تو مالس کیا زکاة بلکہ یم چی مالس پانے زکاة یم چی مال پنن خرج کرن ازراہی ذات پاکی حضرتی یم جمال پنن دیون خدای سیمت اندر اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک اندر کرن بیان یمن مومنن متعلق یمن تقوی والن متعلق یمن قرآن پرن والن متعلق والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون دبن یم چھ پنن شرم گہن کرن رچ کم مومن یہ غیر محرمن نش گژھن ون من میانن جوانن بھائین دوستن رفیقن کس چھ بچہ خاندر کرت تیل تہ بے یمس نہ کرنے سوچ وچ کامیاب کم ستب کت چھ دیوان ڈنڈوی ستب کت گمت من پریشان اس کت بن ہمس تہ یمس تہ ہمس تہ وچ کامیاب کم دپن والذین هم لفروجهم حافظون کامیاب ہچ تم یم پنن شرم گہن چھ کرن رچ حفاظت کرن الا علی ازواجہم تمن نش کی یم تمن پننی گھر واج نش یم تمن پننی سوچ تمن حق سوچ تمن پہ حلال او ما ملکت ایمانہم بین تم کی یم تمن باندی آسا
ستیس آسن تہندس ملکیت آج باندین ہند سسٹم حضور علیہ السلام سن زمانس مز مومن تم کامیاب تم تمو ورائے بیس نش گھان تم تمو ورائے بیس غریب گھن نزدیک گھن کی مگر ژٕ تہٕ بہٕ گٔے میانہِ جوانا کیا وجہ خواہشات نفسی کوڑوس اٹی اٹی علمدار فرما نفسی کوڑوس اٹی اٹی نفسی کوڑوس پشیما نفس چی مدوس آکر زٹی نفس یم روٹی سوی ووتی لامکا نفس یم روٹی سوی ووتی لامکا ولا میانی جوانا رب کرن بیان یہ مومنہ چھ پنن شرمگان کرن رش کرن یہ تو یود نکے اللہ تعالیٰ کرن بیان والذین ہم لأماناتهم مومن چھ تمہیم امانتس چھ کرن رش یم امانت چھ کرن رش امانت گون یوت کے کمار صاحبن تل کان چیز تو جتن مولوی صاحبس یہ چھ میون امانت یہ تو یوت چھن امانت امانت چھ یہ کم سن امانت چھ یہ زبان امانت چھ یہ اتھ یم ساری چیز چھ امانت یہ اے میانی جوان میانی بائی اللہ تعالیٰ چھ دبن یمن امانتن کرزن کیا وچی امانت اشتی مگر اصل امانت چھ پنیسی پاندس مان ات کر ات امانتس کر تم یہ امانت تھو صحیح سلامت یتنی یمو چشمو بے آئی وچک یتنی یمی زبان پر کلام کرک یتنی نمو کنو بے آئی بوزک یتنی نمو اتو شراب چک زار گندک بدکاری کرک یا چوی امانت از درباری ذاتی پاکی حضرتی مگر یہ مومننی فرمو مومن چسوئی کامیاب چسوئی اتنا امانت شکرن خیانت کے اللہ تعالیٰ شکران مجید صدر فرماون میون محبوب علیہ السلام فرماون من مومنان قل للمؤمنین یقضوا من ابصارهم تبک تائیدارا یمن مومنان تبک رب چو فرماون پنی چشم ترائیو بون کن بلکہ فرماوی من مومن خاتونن قل للمؤمنی مؤمناتی یغضضن من ابصارہن یہ من مومن خاتونن تیوان تبک رب چو دبا پنی چشم ترائیو مومنن چاو کمرس روک کیا چاہ مگر یہ اشت تجھکن ہورکن یہ تجھکن غیر محرم کے تامن نظری وچھک کنسی خاتون کن آج چھو الٹ آج چھو دوستان تمن سید اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ کریں رحم یمس خاندارین خوبصورت یہ دیزی معافی یمس گرس من بین خوبصورت دوستان چھو تم سی یاران چھو تم سی چھونا آج چھو حال آج چھو امی آئی یا سن انسی گرس مز کھوان یہ کرا انسی گرس مز امس دپان امس موج سوچ منو چھو 5 منٹ کے لیے امس بچور یہ دوست آسان بٲے سٕنٛز نظر وٕچھان مگر اللہ تعالیٰ بچٲیِن اللہ تعالیٰ کرِ رحم یہ چھُ أتھۍ گرس پھران چھُنہٕ حظ گژھان معاملہٕ وجہ کیا وجہ چھُ دنیا دٲری ہوس فحشا یمے چیز کارن کیازِ ییٚلہِ دنیا غٲلب گوٚو أمِس چھُ مٔشتٕے گژھان مول کُس گوٚو تہٕ موج کُس گٔے خاندارین کُس گٔے بیٚنہِ کُس گٔے أمِس چھُ یِم چیٖز مٔشتٕے گژھان أمِس چھُنہٕ فرقٕے باسان اللہ تعالیٰ کرِ رحم اللہ تعالیٰ کرِ بیان مومن چھِ تِم یِم امانتس چھِ کیٛاہ کران بیٚیہِ کیٛاہ فرموو وعہدِہِم راعوٗن بیٚیہِ چھِنہٕ یِم وعدٕ پھٕٹراون وٲلۍ آسان کم یمے کم
یلیم کنس سیتن کم وعد کرن یہ وعد چھنیم پھٹراون وٲلۍ آسن تیتس کالس ات مز اگر نہ کانٛہہ شرعی عذر آسہِ بٮ۪مار تکلیف باقی چیز یم چھ پننہِ زبٲنۍ پٮ۪ٹھ آسان وعدس أسۍ کیٛاہ چھِ کران خاندر کوٚر حظ یہِ گٔے کھوٗر سُہ تہِ ونان ہتا یہِ گوٚو نیٚچوٗ چھُنہ اورٕ تہِ ونان یورٕ تہِ ونان وۄنۍ ییٚلہِ یہِ گرس منٛز واتان نہ چھُ یہِ کوٗرٕے روزان نہ چھُ ہُہ نیٚچوٗوٕے روزان پتہٕ کیٛاہ ونان أسۍ ہے مومن أسۍ کیٛاہ چھِ اللہ تعالیٰ فرماون مومن کبھی وعدہ نہیں توڑتا یُس ژےٚ زبان خاندرٕ برٛونٛٹھ آسٕے سۄ زبان گٔژھی ژےٚ خاندرٕ پتہٕ تہِ آسٕنۍ وقولوا قولا سدیدا ییٚلہِ کلام کرکھ یہِ کلام ٲسۍ پوٚز کران کلام ٲسۍ پوٚز کران وٕچھ اسلام کیٛاہ چھُ ہیٚچھناوان وٕچھ قرآن کیٛاہ چھُ ہیٚچھناوان نے وعدٕ کر مگر وعدٕ آس کران کیٛاہ مکمل پوٗرٕ کر تَوَے گژھِ نہٕ وعدٕ ہنٛگ تہٕ منٛگس منٛز دیُن کینٛہہ نہ بہٕ ووتسٕے بہٕ کرٕ کوٗشش انشاء اللہ کوٗشش کرٕ بہٕ لیکن یہِ چھُنہٕ پٔرفیکٹ وعدٕ چھُنہ مےٚ گوٚو دیُن پتہٕ نہٕ واتُن اللہ تعالیٰ بچٲیِن اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ ہمدن قصدن ژھٕنِن واڈٕ پھٕٹرٲے وعدٕ پھٕٹراون وول ہیٚکہِ نہٕ مومِن ٲسِتھ وعہدِہِم راعوٗن اللہ تعالیٰ فرماوان مومِن چھُ سُے یُس وعدٕ چھُ مکمل کران یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ قرآنِ مجیٖد کرن بیان والذیٖنَ ہُم علی صلواتِہِم یحافظوٗن دپن مومنہ گئی تمے یم نمازن چھ رٲچھ کرن حفاظت چھ کرن یم نماز چھ وقتس پٮ۪ٹھ پرن اللہ وقتچ نماز چھے تخت رندو وقتچ نماز چھے بے وقتچ نماز چھے مذاق تہ خندو بے وقتچ نماز چھے شرمندگی اور پو کور ترجم ژٕ مےٚ کوٚر ترجم یہوے کہ یہ چھُ یہوے کہ چھُ نماز اگر ٹایمس پٮ۪ٹھ اوس بہٕ ٲس نماز اوس نا أڑۍ دپان ہتہٕ حظ یہوے چھُنہ یہوے چھُ ٹایم یہ ٹایم چھُے ژےٚ صبح صادقہٕ برونٛٹھ برونٛٹھ تام کُس ٹایم عشوُک ٹایم چھُے ژےٚ صبح صادقہٕ برونٛٹھ برونٛٹھ تام ہیٚککھ ژٕ عشاء ادا کٔرِتھ قضا کیٛاہ ہیٚککھ کٔرِتھ وۄنۍ کیٛازِ چھُ یہِ تاکہِ نِندٕر گٔژھ نہٕ کھسٕنۍ جماعت گژھکھ ترک یِم ما پرن نہٕ جماعت یوٗت ژٕ نتہٕ چھُس نا مگر وۄنۍ کیٛاہ چھُ ٹایم علمدارن کٔمِس کُن دیُت یہِ اِشارٕ یہِ کُس وقت چھُ یہِ کُس جوانس چھِ 12 وٕہٕرۍ پانہٕ پٮ۪ٹھ گژھٕنۍ نٮ۪ماز فرض کیٛاہ چھَس گژھان دوٚپنَے وقتٕچ نماز چھے تختس رندو یہوے چھُ یہِ وقت کُس اتی پٮ۪ٹھ چھے ژےٚ نٮ۪ماز گژھان اتی پٮ۪ٹھ چھُے ژےٚ فرض دٲیِم اتی پٮ۪ٹھ چھُے ژےٚ وۄنۍ رٲچھ کرٕنۍ وقتٕچ نماز یہوے چھُ یہ وقت نہ چھُے نہٕ ژےٚ وۄنۍ گُزارُن غفلتس منٛز کینٛہہ بے وقتٕچ نماز وۄنۍ کرہکھ ژٕ رکوع مگر ژےٚ چھُے نہٕ وۄنۍ کمر جُکان وۄنۍ کرہکھ ژٕ سجدٕ مگر ژٕ چھُکھ نہٕ وۄنۍ ہٮ۪کان کٔرِتھ یہوے گوٚو بے وقت ژےٚ تہٕ مےٚ کیٛاہ ووٚن نماز چھُ ہفتن چھُ یتھ ٹایمس یہِ چھُ ٹایمس پٮ۪ٹھ پرُن وننہٕ مگر اصل ژینہٕ وٕنۍ چھِ کتھ عٲرِف کرن بیان اصل ژینہٕ وٕنۍ چھے جوانہ ژےٚ اصل عبادت چھِ کتھ منٛز لۄکچارس منٛز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر نہٕ حظ بیان دوٚپُن ساروی کھۄتہٕ ٹوٹھ بنٛد چھُ پروردگارس سُہ یُس جوانی منٛز کتھ منٛز علمدار ونان وقتٕچ نماز چھے تختس رندو یُس ژےٚ وقت گُزورُکھ پارکن منٛز یُس ژےٚ وقت گُزورُکھ دُکانن پٮ۪ٹھ یُس ژےٚ وقت گُزورُکھ جوانہ
تباہی یا الہی نئی پشیمان زاں بسپدس نئی میں زاں تو بھئی کرو نئی دپن زاں یا الہی سطر کرزم مجرمن یل مہر چانٹن بیٹھ کرک نیر زنگ اچھ دن گواہی یا الہی اصل وقت چھوئی اتی پیٹھ چھوئی لاگان خدا اس کیا کرو مغفرت پروردگار ربا بے حیائی کن لگ زمن کے میں لگ زی کوکن رس رس کن راہ راست تحت ویت پیٹ یت ویت سرائش تحت ویت پیٹ یت ویت چون نبی رحمت چرائش والصوت الاولیاء چی منان یہ یمو بے حیائی باز والصوت الاولیاء چی دعوت دیوان والصوت الاولیاء چی اویر کرن والصوت الاولیاء چی دبن مگس شرابس کن مگس بے حیائی کن مگس منشیاتس کن مگس ادگر کامن کن ولی سجل دربارس مز ات بنی گنہن مغفرت ولی اولیاء ہی سایس ات بنی گنہن مغفرت ات کری پروردگار نظر عنایت ات کری پاس من بزرگان دینن ات مقلق ات کری رستگاری ذات ذل جلال حضرت من کم چھ مومن تو کم چھ کامیاب یم نمازن کیا کران وقتس پر چھ پران کیا نماز ام پت یلی مو نماز تہ پر من کور اللہ تعالی بیان اولئک هم الوارثون دپن یمے لک چھ وارث یمے لک چھ وارث یل مول مرن نچو کیا بنن دب یہ مالک بنن وارث کیا گو یہ چھنا مالکی بنن یہ چھنا صدارت دِوان امہ سی کاغذ گژھن أنٛدۍ ناو چھنا حظ انتقال گژھان چھنا پٹھوٲرۍ کران پتہٕ کاغذی أنٛدۍ مول مۄکلیو وۄنۍ درٛاو سُہ تہٕ وۄنۍ کُس چھُ وۄنۍ چھُ مالک یِہوٚے اللہ تعالیٰ فرماو اولئک هم الوارثون یِم چھِ وۄنۍ وٲرِث یعنی وۄنۍ چھُ جنت یِہُنٛدُے وۄنۍ چھُ جنت ییٚمِس خۄش گژھِ تہٕ سُہ ترٛاوان گو ون چھُ رب یمن ملکی بناوان ون چھُ خدا یمن صدارتی دیوان ون چھُ پروردگار یمن سوری منصب حوال کران مے دو مولا کیٛازِ دوٚپُن یمو مون نہ تی یمن مے وون یمو کوٚر نہ تی یمن مے فرمو یمو یم پٔکۍ نہ تٔتھۍ نقشہِ قدمس پٮ۪ٹھ یُس مے یمن قرآن مجیدس منٛز تعلیٖم دِژمٕژ ٲس جب یہ میرے بن گئے میں ان کا بن گیا یمو دوٚپ اَسہِ گژھِ رٲزۍ گژھُن کُس ذاتِ پاکہِ حضرت رب دی یمن قیامت کہِ دۄہ لو ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کوٚت گٔے تِم لُکھ یمو دنیاہس منٛز رٲزۍ کوٚر پروردگار یمو دنیاہس منٛز خۄش کوٚر ذاتِ ذوالجلال حضرت اور تمن گو رٲزۍ پروردگار رب دپن ییٚلہِ عالم کرِ پروردگار یم گژھن کھڑا ربا شل چھ یہ کیا پروردگار فرمایا فادخلی جنتی وادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اللہ تعالیٰ فرمایا نیرو گژھو میانن نیکوکار بندن سۭتۍ بیٚیہِ گژھو تِم تتھ جنتس منٛز یُس جنت مےٚ تُہنٛدِ خٲطرٕ آراست اوس کوٚرمُت اولئک هم الوارثون یمے لُکھ چھِ وٲرِث دار یمے لُکھ چھِ میانہِ خدایا کمہِ چیٖزٕکۍ چھِ وٲرِث رب کرن بیان الذین یرثون الفردوس یم چھِ وٲرِث در مگر جنت فردوس اگو جنت بیٛاکھ گوٚو جنت الفردوس اعلیٰ جنت وۄنۍ کم چھِ کامیاب یمے یمن ہٕنٛدۍ صفت بیان کٔرِتھ ذاتِ پاکہِ حضرت
بیس اکی سورس مسکرن اللہ تعالیٰ بیان کرا بیان بیس اکی سورس مسکرن اللہ تعالیٰ بیان انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم رب دبن مومن گئی تمائی یل تمن برونٹ کن چیون خدای سن ذکر کرن تہندین دلن من چھ گژھن خدای سن خوف کیا چھ گژھن تم چھ ودا تم چھ اوشترا تم چھ راتس آسن جائے نماز تمن متعلق اور خدایان بیان والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما تم چھ پانی رات گزارن سجدن قیام توئی مونوس ہمی صاحب کیا نا آسی آرام یہ میس بیمار نا آسی آرام رس روزی یارس از انتظار سروزی یارس از انتظار ستاو کامل یقینی محکم ستاو کامل یقینی محکم دوا سداد دیی بیمارس دوا سداد دیی بیمارس نا آسی آرام آگانا سے آرام اے مریض نادا مروز غمگین مریض نادا مروز غمگین چھکد میں نازن حران شفاء چھکد میں نازن حران شفاء سمسکراوی نظر چتراوی سمسکراوی نظر چتراوی یہی حیاون چنو بارس یہی رناس آرام آناس آگا گم تا زند سی قبر میں چھمنا گم تا زند سی نا صبر میں ماچوں خبر تے چھینا صبر میں ماچوں خبر تے چھینا آغا موت دادیو سٹید بتروس غموت دادیو سٹید بتروس زندہ حضامو چوسی مزار زندہ رناس آرام آگانا سے آرام رس روزی یارس ایس روزی یارس ستاو کامل یقینی محکم ستاو کامل یقینی دوا سدادن آگا دوا سدادن آدوا
گو اللہ تعالیٰ فرماون مومن چھ تمے یمن برونٹ کن ذکری کرن ذات پاک حضرت اللہ اجلت قلوبہم تہندن دلن من چھ اللہ تعالیٰ سند خوف گژھان پد وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا یلی من برونٹ کن اللہ تعالیٰ سند کلام ذکر چھ یمن کرن تلاوت چھ یمن کرن تہندس